Alma gülüp kın avrayı keremет oluptur bugün. Almalar kışta gül açıp жатыр. Qanday kışta. Әдемі boп. Avrayı keremет. Өртөптен тастап. Бірінші алма гүлдегенде далаға шығып ал бата башлап жүргені. Kızım alma gülдеп па? Қане алма гүлдеп па? Әдемі гүл боп па? Alma pişadi. Ağaç gülüydü. Bala şağımız dala pagoda evet bu. Bugün pagodada жүрміз далада.